Idite prašite ih, ti je to ne znaš što su. Ti je to ne znaš što su, vi ih prašite. Ti je znaš što stoje. Ti je... Policijska brutalnost. Prvo nedozvolivo, ovo je jedna demokratska država, policija da tepa mlade. Nedozvolivo je policija da tepa substvene. Demokratski da protestira. Što se koja država, to je ustavno zagarantirano pravo, policija da je ta koja treba zaštiti narod, a ne političari. Političarite se bira, a narod niti se uvezuva, niti se sve. To je policija narod. I nedozvolivo je da dobiva nareduvanja od protestiranja naroda. Koja je celta na protestu? Da im pokažeme miren protest, da je se prvo i osnovno naše. Tukaj se granata interesite na narod, a na nijedna politička podrška.